PenNet clear tu zong te le pai swa mingin che beve kule hei kan mule shadeng voin hi October ni hi North East India PYD te social work day ani a chonin he ni hi kumsa khazakwa somkwa pakwa achangkhanin North East India General PYD te hianin mangturin ro manna lausiam to chonin kumsa khazakwa somkwa pakwa achangkhanin voin ni thleng hianin panchin ani a social work day October ni hi Vantlang tana thil chati na niya tanin kan hmang china ama ero chu hei kan shiat angin shipuite alenga COVID-19 na wangin mi nge member tamzok te han chwa khom te arem lawa tin kumdanga kan lo panchin anga Aizawl khopui hanti fai te emohmun khata han chwa khom loi kha arem taksi lo wangin voinia hianin Aizawl CTPYD Co-ordination committee te ro manna angin heta Zoram Medical College hianin eitur te vapek ani a chute ang chanin hun man tur ani a voin ni hianin hetlai hi kan share theu angin Mizoram chunga COVID ve a serious zualte enkol na hmun ani a thoktu te an ha emema tin dam lo dam omte po an tam emema kan share theu angin athente chu serious tuk lo te po chanin an ni tan hianin ti sak thei tam tak chu kan nei lawa ama ero chu enge thoktu te frontline worker te po an na thote kan ngai sanga kan shereng ani ti shat pui nani pa formin le dam lo te eitur enge eitur te kan va pek thei takin ti in voini hianin headline hmuna hianin kan vakal ani a kumdanga chuanin natlang angte in kangal china amero chumi pui punkhom chalai member te punkhom rem tamlo wangin te angya voini chuan hun kan hmangdon ani tin voini a hianin district shanga te North East India hwam chunga PYD ten manirem chan angin bial angte local angte le a district hwap angte po in voini hianin he social work day hi an hmang mekani ti kha kan soitel le du bakani e Inrinni Aizawl CTPYD Co-ordination committee ania UPC North East India Moya Chalai Paul PYD kandi khopui chung area B kel khom ania voin October ni hi social work day atana kan hmang china chu kum sam hi chotang to kan Atlanta til sati nani ate in Kisen be kan ni ate kan hmang china chuan ni kum sam hi som hi ko kha blood donation week kan ne ya chuan day kan lo hmang china kum sam hi som hi le pakhat hi tinge kan manang kan ti ro ka fa ngaron lu ta chuan MC lama COVID patient te le frontline worker te ta na hian luan chua zaya an le ta a ni hun kan lo khen ani li kha an sei sa du helaya an hu tu ten ka ta tin min lo dong songa an lo ne mai an chunga lo thu an sei ani chuan hun rei tak kan hong lawanga kan ho tu te ni kan general PYD president in no hu thaya North East India March Kuapa kan president aniga hei voine kan thilin dan tu hi amul taza box som ne panga tarbi zakua chumsa ve le cham zali le somma chu helaya kan thoktu te doctor te le tu nei tu te kan han berona damlo ongza le a thoktu te daiza tu ni anon soi ni a chung lo mana kan han siama Supaya kan filhan dengan ya. PYD Coordination Committee Chairman ira asai hmang khan
United Pentecostal Church of Northeast India, Pentecostal Youth Department, PYD te hian. Sals gosong gole Falkawn Social Work Day man di se ti in sai hmuna. PYD conference vai som di pati nai resolution ane ya. Sa mi kumatangin ti tak kan hmang sowa. Kanan soyang khan ti sen pe rul puite kan ne ya. Ni kum armot khan unit sangkhat som di le pariat. Record ania record lo ke mosat kan lo ne ya. Asa chu thing tlang lo te kha in report ta tu kan lo fit lo wangin ti chuan tu na chuan fel takin ABBD club te nen po ta ka in kon takin tu na chuan report ta tu te ko ron man kan lo nei ta ani ti chuan kumina po kan chairman soyang khan social work day man na tur hi kan soi ko ma ti chuan India marcha state sang ten waina hian TikTok in an mani state chua an manga sati chu mai ba ka chuan Zoram chunga hian lunglei district Chimdikwi district le Longtai West district Chimlama anoma Aizawl district ni ania Aizawl East district le North Mizoram district ania chumi ya thalai te chu khopui chunga mi big te hi Co-ordination committee ti in bial som le paru pastor bial som le paru tuna hian anin tel khoma chu chuan Northeast India mala na hian kongro na sa taga suin tuna kan hun man tura po hian theitok choina nin ron khoma thisen pe le te po anhan lua maro chu rem chan jok na wangin voin program hi alo thengta ani voina in mido sonna long thu kan soya sumi pi lama chuan kan thillan turang angte kan ti theito ania wangin lok ta kamin don son sakturin lalai suam mingin kan mien tok cheu ani pathian tu thiam bim kan siaranga ti chuan kan lan turang te ka lan fela tong trai na ka manga ti chuan kan hun ser kan to anga kan chairman kan khoi sun som zok anga elama ta mari pote ngai tawani le tadi report dia Galatia bungruk chang soma chudi chuan rem chang hun kan ni zia ang zelin mi zong zong chunga thil tha itiang bu he tu hi he social work day sang som i pakhat kan mana tu ra hian lal pa bin pe nin ka sia lo me ma rem chang hun nei lo hian thil tha ti hi du le mai la rem chang ani lo thei ani ti hi kumin program kan duan sawa hian kan fe chianga chuwa chuan voina rem chang lan pan min siam sak hi alo hom kan ti set ani thil tha ti chau po hi du ila rem chang angai thut nei ni chuwa chuan voina hian helaya min lo long som tu te poin kan ti the chun te min lo don sol sak turin lan suwa mingin kan yena jadi suan fil thatizer tura PYD te CDPYD te po theito chuazer turin lali suwa mingin kan yen bok cheu ani ye atu kan soitelan pankan zata malu sob se an there is a see lama onken tu la in lokman a lok taka when the freshman natana in man turin and Becky, Aizawl City PYD, Iowin, social work day pualin na iso yung katanas ito. Dapat masok se. Medical college ha, social work community tura, katanin taglate, ite apekto bangin, katanin alon po ite, kan director jatun si, kan medical superintendent, kan nursing superintendent di Iowin, doina ke amandala remoy parte kan dia ward superintendent kan dia hai officer ko ma an ai oi nom ko kasi se tin he amul te bom amul bom te chang te le RT te nom ken te kan nom me ma ta ya hanin shang shang ko lang te me malang te
anh xin em nghe na ra là anh cần để rốt cho cái gì qua phần tem lâu cái trên em đồ tem lâu cái cả ông khăn in đâm đầu tấm tắc tem đâm na anh xong xin to với nhà có hàng em đồ mi lâu cái bật than in mà là xóa manga đâm đầu tem đâm na anh xong nhé thì em đi cắt anh vài tuần in dân đi lại thì đón cái đồng tiền nào để chung mua thì cần chân hình chụp cho ta thì nghe không tiếp tục cái nhìn đầy là quá thì hiện tại là trên xóa tận mua cái dạng khăn thì cần ông học tu tiếp tục thì nhà cần tìm về năng đi còn cần tìm ra sai thì bộ tiếp tục như lâu sắp sắp thì cái này còn sắp na cần tìm nghe thì cần tìm cái này cho nên thì lòng thứ sáu này thì anh lại khai cần tìm mấy chuyện nào cần phụ thực hiện cho nên chúng em mình lâu dần sẽ làm cần cái nên là lòng thứ vẫn sẽ đến như thế si lama kan ho tu ten no long song tha no welcome atira tang to in no kan tlam lem hal sa maya kan long he maya sunga long tu so ya input le tha te pathian saksela dam lo en kon kom tum re pathian mal som na domin pathian en siat thi thar sel chela ti hi tong trai na ani ison kan hun kan ti to do na hi I hope you pastor PC la hima kan singa tulanin pathian hena kan bunte tong trai dai min dai saksela kisuan kan bun kan ti to mai to dia kan so mai tong trai ala to na ni boka insang le ding lalpa kan pathian min mangai tu ini social work day UPC notice India thalai kan mania Aizawl city PUD Co-ordination committee ten muthu taka ngai tu an sen no helai ZMC a damlo te le thopu tan ti in claim azong nam na kon program kan ro mana ro man kan lu na te ne na kan thena un sa takara voin ne ba ken min mu tira wa ngai ne na long thu ta rin ko so ne Oleh itu hunai hanin General PYD President Reverend Laro Puyanen tun hunai hanin kan han omdu na ni acha ani hi kom na hun toite kan han phang le lok don ni ama sain chebaile chuan social work day kan man tan gun integrating nge kan man tana chuan he social work day hi engai twana atanga lo chhak nge ti te kha min ha soi sak don min yang poimo khop mai social work day United Pentecostal Church of North East India PYD te na kan man chan dan chu hi nia sas kwa som ko le pakua sai hmuna general conference kan man tumin social work day man ni se ti agenda lo lut chu kan ngai to a an pass zuita a ti chuan hemi kum hian a then phei chuan an hmang nga la anol puya apum puya kan man run pui tak tak chu sang ni kum kha
tila kan soi su alom lo ve ti chuan he social work day alo chua laia agenda kan soi zau na le a hlut na tur nia kan soi zau na chuan he khovela hian thu thlung fa te enge mozat kan lo pung chowa thalai rual te po enge mozat kan lo om chowa notice india pyd ngai po member a singtel kan lo tling chowa chutiang ani chuan he khovela kan cham chhungin thu thlung fa te hian kan bulami te kan chevelami te ta na mal somna kan ni na tur hun bi tuk abik deuh nei te hi a thang a ti in thil thati hi kan malak na tur ani e ti in he social work day hi an ro mana october ni hi kan man turin apas ngal ani ti chuan chuta tang chuan tluang takin kan lamang chowa pathian mal som na po kan dong khop mai alom hle mei chuanin enge hi kumdanga in lo man to chin dana te kan lo man to chin dana te handi zokila khatyanga khanin enge sarkar lama changa mo he tanga chang di hen enge support te hi in mu thachinem he mu thate reng mai sarkar lam hian social work day kan man tran tira tang re reng khan min phur pui nga le mema civil hospital compound kan han ti fai te khan na satakin min tran puya department lam mai ba ka hian kan sarkar dinglai zela hian kan minister te kan mla rual te hian min tui pui riau zela kan lom ema tho ho na thatak kan neya department sang hian min tui pui ani top mai tho ho na thatak kan nei thin alom hle mei chuanin ani le he kumina hianin shilenga wangin Aizawl lama chuanin he man thei lutuk te an ni lawa chuanin district dang te hianin intinge an man te kha report kha toitem han pek sakla nia kumin hi Mizoram chung mai ni lo shipuin khovela ti boya India marchak state sang po social work day te hi kan mang thailo mai anga an ti deuh sap sapa ma se hi report kan han don china Southeast Nagaland district te Chandel district Manipur te Imphal district te tin Churachandpur district te Barak district Kulaya Samramri te tin Central district kantia Shillong lam te tin Tripura district te Mizoram chunga hian district Aizawl East le North Mizoram district te Lunglei district le Chimtuipui district te le Longtai West district te kan nei boka chung te chon hei an man dan an ron report chhozela a then chuan thisen an pea a then chuan zun in an honglai te an ron tar langa tin a then chuan fe kong kan sat ti te tin tuikhur kan hiata tuikhur thar kan siam te an ron tia a ro pui khop maya thlan mual ti fai enge mozat te po kan hmuwa voina hian report pek vek sen ani lowa a hu howa man a harsa a chutiang chon state danga po an ma ni to ka sarkar hmun te ti fain ma an la chu ani ti kha ni phot sela chuti rual chuan Mizoram chunga po Lunglei district lama chuan thisen an peya Longtai West in thisen an pe boka tin tun huna hian Aizawl City PYD Co-ordination Committee kai shoi na in helai Aizawl khochunga district pani te hian ma an la a ani po atira chuan thisen pek run pui nei le kha antuma nikum lama record thade men lo nei to a hemi social work day pual hian unit zanga chuang an lo pe to a chumi ang bok chuan chet le an han tuma maro chu thok tu te lama har satna an nei awangin kumin chu hei ZMC lama an luang chuak ta a voina hun kan mang ani chuta chuan keipo ka batel pui ve nge ni hi alom hle mei report po angai thang nom hlome chuanin enge North East India PYD member hena he social work day thucha soidu inei ang khatoi te min han soi saklela voina India marchak PYD member zong te social work day pualin lali suam hingin chibai kabuk chewa he social work day hi alo chua dan atangin keimani kaushan bil tan te kan chung ko bil tan te nilowa midang tan amal somna ni
kan pek chuan ni tur ani ang khan van tlang ta na tangkai ngei thok turin in buat sai thar le turin kan in cha tak mewa he media kaltlang hian van tlang tan ngei keimani ko shan bil ni lo chung ko bil ni lo van tlang tan mi zong tangkai pui thei tur ngai tu achunga he social work day hi man chhun zom fra ma ti lo tling thei tura in buat sai chhun zom zel turin PYD member India mar chakpum puyami te lali suwa mingin kan cha mol ani alom om tu ke income na hun chatak min te ka van kan lo me le ke po ka lo me ole heitun a hianin Aizawl City PYD Co-ordination Committee Chairman Evangelist Sila Rasang kan handing dun le a ani hne teng hianin Aizawl City PYD Co-ordination Committee chanchin tlang pui le engtin nge man lo lak chin dan ti tekha shiat kan hantum le don ani cha ama sa in chi baile chuan Aizawl City PYD Co-ordination Committee hi engtik kumachang khan nge alaudin chan ti kha min han shil masala ole Aizawl City PYD Co-ordination Committee hi kumsang khazakua somkua le pakua khan North Mizoram District PYD Shuai tu te le Aizawl East District PYD Shuai tu te ani pani tho hona in din ani ti kha toy fel deung kan sang mai nge ani le tu na hianin hemi committee noi hianin pastor bial engzat nge om tun din muna hian ko pui chung pastor bial som le pasari a oma kan soi to angin city area hi hian district pani Aizawl District le North Mizoram District a oma chuta bial te chu kan ni maya Aizawl District area lama hian pastor bial paria ta oma North Mizoram District area hian pastor bial pakua a omani abeng bar thak le me chuanin engting City PYD Co-ordination Committee chuanin ma in lo lak chin dan ti kha atlang pui kha min han soi sakla ole Aizawl City PYD 10 social work day hi kan thei ang tokin ma kan la thina tin kumdanga kan man dan ang hi akum lo om le tura hian kan man le tum dan ani lem chung lo kum tina athara ngai tu thina ni a chu kan kum liam ta deu kan chui kir phei chuan khemi civil hospital munte kan ti faya tin dor pui phei korte kan hai faya tin bazar te kan ti faya lamual te anti faya kum masa sang ni le som le pakua akhan Mizoram Sarkar nuaya safe chitelui coordination committee tenen thokhovin chitelui ati fai na kan thoka tin sang ni le som ni akhan thisen pek run pui kan tivele thunga blood donation week kan tia kar khat chungin ko pui chung thalai ten thisen kan pe a AVBD tenen thokhovin ti chuan nikum lama po mala kaloni a tun kum hi hei nikum lam ai ma in hripuya wangin har sana kan tok emoti tur khopin kan boruak apika ti chuan malak dan tu sang kan han ngai tu kan an tho hawa ti chuan malak kan tum dan masa te po arem lo awangin tun din muna hian ZMC lama covid awanga har sana tok te dam lo te le thok tu frontline workers kan ti ho te ta na eile in tur an chhun eile in turte I vote tum sakila vo pe ila ti kha kan ruam man na ania ti chuan chung te chu tun kuma kan malak dan ani chuanin khami social work day chungchang nilawa khanin hemi City PYD Co-ordination Committee han enge malak na inlo nei to chin hemi Aizawl khopui chunga thalai te tana enge hanin to khom na angchi emo khateng dekha enge insiam sak thinem ani hei kan soi ang khan kan malak dana hi kum thara hian kan rot thina thalai su khlek te po kan clear lo theilawa thalai ko pui chung thalai te zia azir te point malak thina ni a nikum masala ma te live crusade te kan ti a crusade ang zong ten kan beya achang le fellowship ang zong ten kan beya tin nikum khan sang ni le som ni khan operation mana kan ti a chu December tha khan khopui chunga police duty te eile in tur kha thalai ten kan buat saya chu aminga ta na operation mana ti te ani a kan thei ang tokin
kong chi sang sang in ma kan la thin ani aro puile mai chuanin enge tuna hianin ma chhop te in neyam CTPYD coordination committee hming chuan ni e hei tun October thak ni somle panga somle paruk le som pasari chho hian Aizawl City PYD buat sain live crusade India mar chakina YouTube channel kan nei PenNet kan ti ami kan media rong bolna chu mi rong bolna YouTube channel PenNet kaltlang chuan live crusade nei kan tuma kan hin buat sai me ka tuna hian hei pathian in ramati chuan chung kan live crusade te po chu kan ma chopa hian a omani pathian in ramati anga crusade lotling tak in nei tura anga yang o chuanin enge hemi CTPYD coordination committee ashwai tu te OB atemo engti khun chunge ti tekha enge atramin condition vekha min han soi sakle zoi la ne CTPYD shwai tu te hi kum kalta lama khan chuan kho pui chunga BL shwai tu te hi shwai tu ate an om thina amara chu hei tun nai chawa hian kan kal phung teng an ti dang lam de hreta district pani Aizawl is district le North Mizoram district OB te kan in ruat thina chuta chuan chung district PYD president pani te kai hruana hnuai chuan in thlanna kan nei thina tuna hian kan tram ero hi chu ni esoi kum khat ani maya kum khata ta na kan in ruat ti chuan akum lo om le tura ten kan in thlang thar vezel ani ti lai kha kan soi tel du tun din huna chuan district pani Aizawl is le North Mizoram district district PYD hruai tu te OB ni na chel lai te atrangin kan in thlang tlang pui thin ani abeng war thlak le me chuanin soita kang khan boine khan ZMC akhanin athok tu tele adam lawa te tan khan ei tur in vape ti te kan shi a chuanin enge khang ei tur siam chungchang ate har enge boy thlakem ni e hei kan malak hi covid ripuileng kar mala kan nia kan tum angle kan beisai ang chuan ma kan la thei big lova amaro chu tun din huna hian kan dai chin le kan thlen chin kan lom khop maya he kan program a lot lin theina turata na hian committee ten uluk de vinan ngai tu a ti chuan hei ZMC hi Falkawn om ani a Falkawn hi aibok pastor bial nuai om ani a ti chuan committee city PYD committee ten aibok bial thalai te bial PYD te he program a hian city area tel chi lo ma sela ivongen mayang ukan ti a tuna kan eile kan in siam turap kan semapo hi aibok bial PYD te malak na kan in tur zong zong te an lo buat sai veka aibok bial PYD te chunga hian kan lom khop mai an ni malak na azara tun voine kan hun man te hi kan ti lo tling the ni ti te kha kan report telani chu aibok bial PYD 10 min lo thlenga pastor hovin min lo loma min lo welcome kan lom tak seta an ni kai huna hnuaya an bial chunga hei city PYD 10 rong bolna poimo tak kan nei theya kan lom tak zet ani aibok bial PYD te po athleng tu ni an tlin ne meya an fak om tak zet ani chuani inkom na hun thatak min pe ga vain kan lome o le lome ol hei tu na hianin aibok bial tu pastor PC ro ki manen kan han amdun vele a chane nichin lama kan han soita kan khanin an e Falkawn voini han ZMC a Aizawl City PYD coordination committee mingin social work day den chenin ei turte han semani a chuta chuanin anni aibok bial te Falkawn hi aibok bial chung omani awangin annin eile in tur zong te min lo buat sai saka chuan an chunga hen lo mom emema chuan khami chungchanga khan enge khami eile in tur in lo siam chungchanga khan har sanna te boina te in tokem toklove pathian zara atluang viave kan in buat sai na natlang tur te inin muchhuak theimo muchhuak thei alom om hleme an lo ha pui tak zeta an ni hian an chunga hianin lom thu kan sei le du ani chuanin hei CTPYD chawni lo North East India hwapin PYD 10 social work day hi kan han hmang thina ni a kumsa khazakwa somkwa pakwa atangkhanin hemi social work day chungchanga hianin enge ingai dan hem he kan thil ti hi acha ATM chhun zom zel tlak ATM vantlang tana thil thati ni UPC notice India thalai ten kan mangi alom ma ahlu kati atin
cái mà ni huang chung rong bol na mấy ni lava huang kan han zau na ni wang hian aro pui atha ka ti chun zom zel po atha ka ti atin cái mà ni na kan lut mấy ni lo hian khotlang le pol dang te po hian min lut pui tel tel nin ka ria ti war sau sau po tha ka ti chuanin enge hemi imbial chung hemi ibial chung ati hianin enge social work day atan khanin enge rohmanate in lo siam PYD te kha rohmanate kha an lo nei shim shimem nge shipui lenga wangin tum angin in thei big chuang lo nang ni po bial conference kumbul lama kan nei khan bial huwa pin social work day himan ni se kan tia ti chuan ni kumlam khan kan rel to thowa maro chu shipuya wangin kalkho ma thei lowa tol chung tinin mani rem chananga man ni se kan ti he ke ni ai bok po hi damdo in PHC kan neya compound te kan sam fa ya thren khaten VC house te le thil dang dang an tia kumina po kumin kumbulam January pathianin nung bera kan conference a khan bial huwa paman kan rela chon bial bo tin thumum kan hlom fel don vel ti khan he kan CTPY di ruai tu ten ZMC lama kumin chu ele in sem kan duwa nang mani rin chanin an ron ti lo maya ke ni bial te lul mai trang kai na kan nei ve chuan tin ke mani bial chung kan lo tum dan te chu kan han sik soi te chuan kan ho tu te na an be sei ang phak lo mai la thei top lo choi la tin helai kan ro rel na apun kho ma kha chu kan sel ta ti chuan CTPY di ruai tu te nen in beron chungin bial ruai tu bial PY di ruai tu pathum thadeu deu kan nen ni nen in dorin ro man na fel ta kan siama ke ma ni bial in ro man na kan lo nei ru re bre ba chu kan ti ta lawa mora chu he vai nia ZMC lama kan in bur bun ta deu ni he in tho ho na le in contribution po aro pui kan ti alom le me voin ni hianin CTPYD chungchanga hemi CTPYD co-ordination chungchanga emo hian engemoni soidu inei shim shimem CTPYD khopui chunga kan PYD ruai tu te kan in hlom khom hi atha hle maya ti chon voinia kan social work day den chena kan bial ke ni ai bok bial tel mai min ron pur ve hi kan theina sang lo ma se kan lom tak si zeta chuan ZMC hi kan riat lanangin Zoram chunga kan hmun poimo ania damlo tun huna dedicated hospital covid tan nima sela nakin zela chon so alian zel dona tuna chau ni lo hian CTPYD te tin BLPYD dang te mun sang sang atang po in program le engamo anron ti dona ni pon keini aibok BL PYD chau ni lo pastor te upa te nu ho te at department peng sim po tang kai na kan nei ve phot chuan kan kuta kan ti ve the om ni chon ron in thlasung lo sela a tha in ka riatin hei aibok hi bial headquarter ani nangin ZMC a damdo in hmun poimo ania ti chuan damlo engam bomboi pui ngai asum le pai hai champo pal the ni a munbu ilo fasan laklo thil te the ni a ele in thlengin helaya a bial tu ten malom ko frante an malom Falkawn ko frante kelsi te hual ngau te mualung thu te aibok thlengin tu ma ronin thlarung lo se min ron ti buai se lo se ti he kan saitel do abikin voini CTPYD in ke ni BLPYD telul mai thopuya min ron so mi kan lom tak si zeta ruai tu te CTPYD ruai tu te zong chunga lom thu la le so mingin BLIO in kasui ni ro se alom hle mai athamwan thak boka he kan bel du pastor hi kan soile du chu thalai te kan malak na min phurpui thei emema voinia te po an ei tur siam mai baka chung an siam sa jong te chu bel PYD shrai tu ten den ama motorin ZMC lama miron da sak thapa achunga heng kan lom hle ni ti ha kan soile du a chuan ikale zel na tura ibiali enkol na tur jong ate pathiam bal som na dung chunga rongi bol zel theina du sang na sang ber kan hlan che o kalom lu to ke